ina batalifusa ni omasia bakazo aya data faana da baba mondondongo taroma lilo walangi manuna ita moroi bambu kuzinuna numero otu a ngafula telu uhonoga si baidadegu uhonoga si baidadegu bawa mondondongo lima Yesu mangalulu dao do fenau bagame taheme dia daa kebayoi ni hau Yesu tozi gembanuau sama tiga ubagai dedegung ke Yesu naya daromali Amaina talifusa ni omasia bakazwaita Yesu Keriso data faana dededa babanema etaromai lowalangi tahonoga dededa zamusanaita tahonoga dededa ya iroroga dedemi ave gera erami faohahau dede ande lowalangi sabele moriba gera era ni hafefu bah Keriso Yesu Hiamaka masih soba zorugo fenau sondra aga ia dae. O masih gazui na humede da uga khema hobu mesio tarai daro malime. Be khema wa ahono dede zamusana draga. Yaga samondrongo taro malime. Fa belege he hani amuni ezang yaga tedema. Irege siduhu taro maliu. Ni opakha u khema ma andre. Oi dozi monahia badedema zamusana draga. Hede khema ama o masiga marongo hadani wa uba khema ya duhu ira ama ina batalifu safefu ni o masia bakhazu aya berhuhu khada bamigu ma khe te faudu batanggal fulu bawa silima 2020 te hala mori bazura ba ma elee wahyu faza feledua te berege banga wasi fulu irugi ngavua zifele dua samuzate surabama ele faza fele dua ngawasi fulu irugi fele dua imane taromalilo walangi baurongo lisebua bazorugo imane ave nato ele bangorifi ande khelo walangida bafa abele ande bafa matere ande bafa atule ande kheni bayoni ande khenia menote tibo ezangadunga-duga talifu seda sino mangadunga-duga ya ira khelo walangida ande bongi maekhe banola lawa ia berendrono no biri-biri ande bata romalifa maduhu era baleni omasi era nosora irugi wa amate Andremi omusoi dedemi ya ami banua siawa abu jisona hia bada
balai gulidana avenesi meno mai mitou ga fekha ande kami ba meno ebu avenunia ba meno ila le ara ni tehe khenia irugi da bo paso taro malilo balangi kheda ya ahovu za mododongo taro malilo balangi basa me badede basa malua balala ba auri sero maikha mau baita ama ina batalifu sefefu gofu hezota ama ina ia dae banomo za musana mau bai ami badizo aya shalom yahovu ama ina talifusa ni umasio bakhazo aya temigu khada ma kantete eluahania mi anune khe Yehova sinune siboho tola tabaso dae bazura zinune siwa ulawalu ngawua sisara tuho gegangi renua ba migu kheda ma ya ia da mi lauzi nune fangorifi soroi lobalani samuzata mi lauzi nune fangorifi soroi lobalani hana ba manuna ita sita olenia manuna niha bere na soba omusodede duma-dumanya bagina tu andre soba omusodede da hadia da hewa iba situasi pandemik andre baleta ya giba omuso dededa ama ina nyo masio ba khazo so manaba omuso dededa ni odela na bada ni hagulidan babere ba obo dededa batalau sinunne si managi manuna ni habere na soga bula dede sonoro dede songa bala ni era dede sila ikhame fabel eluhania sinuna andre muama khaita ia bani rasoi za musa-musana niha balalaba auri seromaikh adana taila ama ina oya zinuna so ama khaita bana badani hagulidan ilau zinuna mu ama khaita da khana bania zamusana so ge zinuna so ama khaita khana mada bazorugo sinuna famula khamiteni ba oya dan be zinuna ni ilada natabaso ibanata faigi zura zinuna ba puku zinuna khada numero fangau tu telunga fula 5b judulnya da heza mai ami mukoli nabakidung jemaat imane Yesus kawan yang sejati. Ama ina talifu sefefu da eni anunisi bani ehauge Charles Crozat badrefi saranga hene walungoto dengan flawan. Bagi nete mofu khisibai ni nania batebai me ia ba maigi meno arus sibai gotalua balegi okasinia baba amui mangavuli baba maigi inaniat. Adre dania ira ama ina berba abu dedenia umasia faluka khaninania meno toriba na hebo fukhe adre ba i hauge zinune adre ba ifa ohe khaninania hada nasi zinunania iwa le hade si tola manolo ya ita le hade si tola mame ekheda fa umusodede bairolo balangi bazinune adre ama ina te opakha wa ha Yesu Keriso nabe bangawale zi faluka bongi bamaekh oya nada nebe zinuna tanebe so ama khaita balalawa auris eroma khad dasa sekilas mana tanunesi Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya ha Yesu Keriso zitola mamudrongo anga dewa deteta da duma zinuna so ama khaita bani rasoi niha babekoli bagulidana ade ama ina talifusa ni umasia bakhazo aya bani basoda gima adre te o geni hakeriso sopaso suraba ma ele adre ena ele mamale ira baba nuno baba omusodede hewa ai bagina teda ni hakeriso no so ira bana hia bangar fa abudede berzalua so yang avale alua bolohi alua vanaisi alua vangusiva vesi oroni habairo ya ia vareta bagina teda basoge ni asoge moroi baniha Yehuda bagina teda ni hakeriso la anggap sebagai sekte sesat ni hakeriso la wa ni hasifabe moroi badana be hada ber meda ni fatira meda ni sunora Yesu Keriso adesino te forever ama ina talifu sefefu bago talua ba abu dede ba ametau sabele-bele adre te o ira ina ulama male ira baba nuna mereka tidak berhenti bernyanyi
dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Hadia ber, dai garngeran wada bazi maikha adai. Sifafena, tatur tededa wa abele lo walangi babolawa udu sedena mangalani aita. Fa abele lo walangi ada nola rasoi samati bagi nete silale. Bani basoda mege bazura mamaile ada. Lelai bagi nete sisoya ita ia dai. Le ni rasoi da simane ni rasoi da talifusa da bagi nete da. La alani ira. La tandrawaisi ira. La uduni ira. Bazalwa ada khera. Io o ira sanura sura mama ele ada. Ena ulama malu ira baba omusodete. Mi omusoya dedemi. Ibe khera bodara dede. Ibe khera wa abele siboho. Hadia da no mena Yesu Keriso babu alani famate. Ibe wa arodede bazamati. Ena ulula rilo walangi berngawala zifaluha irada bongi bamaih. Tatu simanegoi ita bagi nete adai. Na simane laulo walangi bagi nete silale. Hada lema itolo ita gilo walangi bangawala game tahu sifaluha ya ita bagi nete adai. Fane mali ama ina talifusa. Lemo ay tufa balema male ba tolosa lo walangi baba oriza mati. No yalani ba belega fekha. Ade berda anune ba omsoya de deu baba abele loba langi ada. Sidua. Fa amate zo aita Yesu Keriso no to bali femenada. No te alani ba abele hore no mena Yesu Keriso. No ta ila samesa ira ama ina. Kita tertededa bagi nete silale hadia zalua. Yesu Keriso duhu no mate. Ba no ifuli mauso mori bangaji mate. Tada da eba sohe da bemena ba faluha itagai bangorifi. Balala ba aurisi roma ehe. Buita behilo walangi. Hewai o yang balega meta ue ia dai. O ya zifaluha ya ita. Nama idola zofane balala ita. Leselamanya mulus perjalanan iramaina. Tetapi sifat duhu tedehe Yesu. Gofu ada ya zifaluha ya ia. Balemane fa irei lo walangi badal. So samesa duma-duma samesa nono matua. Samuza inete mu ia manasehili. Bahili ni tereniade irama ina tenga auha tantangan. Hili ade alawa sibai. Ba atua sabele. Tarai sesehili bai tarai tueli babadana. Ama ina ni umasia bakhazo aya dengan usaha keras. Ewa itaria atagi ia. Itaria erege de dunia. Pada akhirnya irugi zuzuhili adra sifau fau musodete. Mila sofu khania hana batola irugi. Haja berlefefu niha hajarang zitola merugi zuzuhili da. Termasuk alawa hili da. Bai maneva ne mali bermisoni dena aku soha metegu nano urugi zuzuhili adre basohegu wa ohahau dede ama ina ni omasia bakhazo aya sino amai dola da egilala wa oriniha bagulidana ade khamtededa da ezanga bele ya ita da ezodrara tededa ena le farre ita baba mati na ita ya faluha ngabalega kaula na ita ya faluha ngabale bolohi babia soba gulidan ada tiba ita binyi esamati bakha Yesu oya sibai bolohi da oya sibai nanda waisia ita ama ina nyo masih bakha zuaya mari melihat kuasa Kristus data faigi wa abele Yesu ada sino mangalani fefunga wale wa abele hadia ia bagulidana dai notabe e badangania kuaso he bagulidana ade bahegi bazoruko tanda da waya ita sifaduhu tedehenia noso ita giba kamaterwania da ebu zanga be e tededa
Da zo rarat da. Wasolo walangi zile farrei baba auriza mati bongi bama. Bagi nete andre. Ba situasi si falu khaya ita. Badampa COVID felezi wadai. Ira amain atau zangar-ngar le soguna atau ratalifusa sino nasiso usaha mungkin macet usahara. Bahkan atau ratalifusa ni heta banahara bohalewa. Me oleh perusahaan situtup. Dah bezalua bagi tu ada. Leulah ada zalua ni rasoi da amaina zaman sana. Tera-tera tarongo bagi tu ada wese ke wuh. Teng hafu khnia, sogi wuh gurif ya dai. Tera to bali amit ta uada da. Itara ta mane-mane hezolo walangi ada ba mangadengande ragai bongi ba ma. Amaina ni umasya ba khazo ayah. Samuza tebazima ada ifasugi badada da solo walangi sabel baba me ikhda faabel fatolosania balala ba aurida siroma ada bereda hasambuan ya adanya kada bitaraya baba mati ku fadan fal zifaluha ita baba soba gulidan ada le selamania bawa deu le selamania bawa lofo amaina sogina tenia dania ti asiwaida le selamanya wahadai le selamanya COVID-19 dah tidak selamanya leita ilhabara sogina tenia dan ti asibahai ada bereda na ono matua sana sehili mege hadiah mangabelenia ya gohita de dunia baya ita gisamati bakazoaya hadiah ba aro de da baba nauge fefuda ya Yesus Kristus sinomena babu alani faabele hada ia si oroi ulidana ade da gida tabe ifa abuleda tabe fotara de da Yesu Kristus ni forfanda tanda da irasoi hada ni rasoi da amaina irasoi hada fefu pergumulan da amaina zamu sana ita boitema abusi baite da solo walangi sanolo basamondrongo angada wadeda ada bereda basima ade minoboto pada da kuas solo walangi ada baba orida hadani falwada imane khada mi anuna mi omusoi ededemi ya faurida ande tobali sununa baba mula khami tilo walangi hewa ile baga-baga lida bazinuna tetapi na buah-buah ba aurida ande ta obuaga buah sesehi bano tobali sinuna famula khami tilo walangi da samuzata data lau zinuna manuna ita berba omuso de deda baba tolosa lo walangi sila farihada gofu hadiah ni rasoita amaina iya dai hadiah noro dedeu amaina hadiah gabula dedeu hadiah makau si faluha yauga amaina tertedeu le si farai lo walangi baba orida iruki iya dai ada bereda ta ewa omuso de deda mele mana farai ya khada bongi bamah ya mutolo ita soaya baba ibu ada dunia ada ba hehani amuni ya da zanga bakha ya badada samusana ita ya duhum mitana badada khada muri bazura bama ele faza fele dua ngabua fele dua samuzata fama ele faza fele dua ngabua fele dua imane andemi omusoi ededemi ya amiban wasiawa awazi sonahia bada data itu ngageli dasara 2-3 andemi omusoi ededemi ya amiban wasiawa awazi sonahia bada bahasa Indonesia imane bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Wahyu 12 ayat 12a. Tuhan memberkati mengadahi kita. Sawagele soaya daroma 5 sinomarongo bazima khade. Ya tobali omusola de dema famaha ema dai yaga samati banwama. Amulai ge khema ba omusodede ba fa abele ba banrema utala gulidanade. Muabata ginoni soaya baba ma ema esidede ba faduhu de dema. Ehe hamani amuni ena sazohale ba dede banwa samodrongo taroma 5 ade. Ina esiduhu-duhu taroma 5 ade. Tobali urakhara
To bali o musola de dera batola gila falua balala ba auri si eroma bade Yesu mangadega ya duhu manuna ita no mafodo dongoliu. Menotarongo daroma lilo walangi badata fauga lida vamaduhu famatida ya ita ni hakeriso fena lo walangi muzizio itafefu endonga lida ya oma mati ke lo walangi ama sile ambe fa bele somboi banua siawa abedana ya oma mati ke Yesu keriso so aya ya ita ono lo walangi siasa musa ni tema ni nania Maria kegeheha ni amoni ono no alave ia no managa huku ia bareng baba fondrio filato te forefa ia mate balakoo nomo ia bambanua ni hatou no mauso ia moroi bangaizi mate meno irugi telungaluo no manahai ia mai bazorugo dumadau bagambele lo walangi ama sile ambe fabele yotarai da mangabuli ia dania baba nguhuku ni hasauri abo zinomate ya oma mati kegeheha ni amoni bau fati hasambua banua ni amoni fefu ni hakeriso fabesa ni hani amoni bafangefa hore bafe mau somboto zimate bafa auri sile aitu ya duhu modadao zato manuna ita moroi bambu kuzinuna numero 250 ayati 5 uila vano faomasi. Amaina talifusa fefu ni masia bakhazo aya data siwai sisai khada wasumangita khlowalangi bazima khadre made sumindo ramaina gofezona hia ya daiso ita banomoda zamasana ita data fasau wanganda da khlowalangi mehaya ia zitola manolo ya ita pangabala zifaluha ita babekoli baguli danade samuza tema ada mosido ita banahiada zamasana ita mengada ita
He ama khema si sobazorugo ama solomasi bawa aurima. Ni ilama bani Fatima badezu aya ya aga Yesu Keriso. Sino ubu hobu ba umbu bangorifi. Sino mangaheli ya aga bahuku hore fa amate ada. Sino manalahini ya aga berenga bale hore sino mafalua. Sawagele ama. Milema male batolo sau baba aurima irugi ada no mana o musoya de mano otolo da aga no amulai gehema ba abele ba bekolima ba gulidana ade medo mana no bener hinga bala sukuna hanu fangorifi no tola marasoi dozi da aga irugi ada ma de sawagele da lo walangi ma tetena ba to huga ba aha de ba aurima bagina te si somi fana Bazima khade ama bazoruko dama fasau kheu wangan drema dama tau badanga fefu panuau ni hakiriso samati badema gofu ezo panuau ia da eswai sama lua fasumangeta badema banomora zamusanaira no ila ama no rasoi so no ila hasamusa adanga balazi faluka ira ia da hadani rasoi banua meso aya bagina te ade o ya sibai ngabale gametau o ya sibai ngabale zi faluka ya ira ya makhe masih sobazorugo hakhe si te depan wame rongo be au dedera be berdalingau bali bangadera ama nyada maswaya folala dedera bangabale noro de bangabale gabula de na sozi faluha famakau na sowe si faluha bapotora badi me Yesu Keriso matetena batolosa wa be khara ba belesi boho be khara hobu famade be irege gelo balangi lema mala ira baba umusode de baba nuno tema ada ni amuni si manege lo balangi madama to badanga fi futaono baba nuame secara khusus ironora si soba luar pulau Nias ade elo walangima ia dae naso ira bazona merah yang terdampak covid feleziwa ade mengadega salahira ya Allah ni ira fabele mesoaya ya hagal khemima ada da ezo hagaini faurira meto mana lo walangi uni ira arawa ira so fabali kheranga walewe famakau irege umuso de dera baba aurira ge bongi bama si managi ama bazorugo yawa bena kizoguna baba nuwa mesoaya koi khara gupu hobu ena agile mamale ira baba umusodede baba nuno tinama bazorugo yawa si managi ama dama to agi badangau fefu banwa ni hakeriso sino faluha famakau gofu hada iya ni rasoi raza musana ira mato ira badangau he ama ya uga khusita de banwa me fulala de dera be muso de dera bongi bama si manali be au ba fangalulu malo balangima mamati raga bale behoi daga mangadrega ge bagina tu ade lo balangi meno ifasui daga fa bele behe ande ya sanari ulidan he ama khe masih sobazorugo ya uga fatalu ia daga lo walangi uni daga ama babe muso de masuani de matehege te fadhe behe ade sanari ulidan tehege te sedra vaksin behe ade irege lo walangi lesa ete do penyebarannya bagulidan ade hakhe site do wa urima soaya hakhe site do amana sohor olalewa ni falua ma bologe de do e fa bapo to bano soma fa bito bali ba aba hobu me baganga de wa de mata ne fenau so agele Yehova lo walangi ya wa urima sai le opo de mata aga baba ner otalwa gulidan ade me Yesu Keriso na bama sanolo basoku balo yaga si le fareri khema yo taraida irugi sila itu angadewa de madama faema badai nono Yesu Keriso basi noma mahari aga ba masa khenama banguma eto ngalida he ama khema si sobazorugo ya te amoni edeyu ya tobali banua fi funiha ya iterzomasi dauga hule bazorugo ya simanegei bagulidana masirugi ma khebe mama andre bai fa mahore masimani fangi fa sala bajo sala bakhema babai o henda aga babanan daiga bai fa ga bazile sehi miau ga zamater banuau baso khafa abele awala khemi irugi zile aitu ya duhu mianga buli balala ba ori misero ma ya tobali misura Keriso sama duhu ya iya
bami tema hobu-hobu sio tarai lowalangi. Yamu fahobu ami lowalangi, yamu roroga ami, yamu fohaga babanya kami, yamu ebua dedenia kami, yamu fale bahernya kami, yamu be kami ba oha hau de fefu, yo tarai dae irugi zila aitu. Ya Tuhu. Manuna ita buku zinuna 223 le ebolo lalada. Si mana khada ibadah bazi makha adre yang tolo ita suaya mau wai ami fefu Yahoo Shalom.